Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarinakanchik. Diospak shimita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Mantak Dios mandashkata chay yuyaylla kazunami pay akllashka wawakunapajka, pay akllashka pueblopajka mayvalij kan. Shamunpashun imanalla, kuyak Dios bendeciachun. Pagi chaskishkamanta, chikanchishkamanta kay tiempota Diospak shimimanta rikushpa yachashpa katingapaj. Kay programapika yachashunmi, kuyak Dioska kushikunmi, shuk uyak rinrinta charikpi, chinallatak shuk kazuk shunguta charikpi. Uchilla wawakunaka, paykunapaj yaya mamakuna rimashkatami uyanata yachankuna hawalla riksinkuna. Ashayachishpaka nitukunchikmi, tandanakushka krikkunapaj ruraymi kan uyanata yachana, kazunata yachana. Kikin ñuka imata chimbapurakushpa, imata runata mana yachashpa, wakinpika ña washikukrik shina kashpa sapalla kashpaka, allimi kan ñukanchikka uyanata yachana, shinallatak kazunata yachana. Tawka llakikunami ashayanman, tawka hatun llakikunapimi mana yaykunchikman, kikin ñuka uyanata kazunata yachashpaka. Ñukanchik wasiyukupi llakikuna problemakunamanta harkaritukunchik, kullkipi llakikunamanta harkaritukunchik, wawakunawan llakikunamanta harkaritukunchik, y ashtawan shuktik imakunapipish hawallami llakikunaka allitukunman, alliyanman, kikin ñuka uyanata yachakpi, kazunata yachakpika. Chashna kakpika Jesusta katinamanta rimashpaka shuk hatun ruraymi kan nitukunchik uyanatapish, kazunatapish yachana. Kaymanta yachangapajka, 1 de Samuel capítulo 15 man rishun. Kaypimi parlakun shuk runa, mandak Dios imata mandashkata mana kazushkata. Rikunchik kaypika, chay amalecitas nishka hintikuna tiyarka. Chay hintikunami mana Diosta manchajkuna, mana Diosta kazuhkuna karka, mana Diosta riksirkakuna. Shinapish ya Dioska, shuk tiempo tamikurka, kay amalecita hintikunaka arrepentirichun, Dios pagman kutirichun, paykuna mana allita ruakushkata sakishpa, perdón tamañashpa, Dios pagman kutirichun. Shinapish paykunaka mana kazuta rurkakunachu, ashtawan millayta huchata rurashpa katirkakuna. Chaymantami ya Dioska shuk juiciuta, shuk castiguta kachana karka kay llaqtaman.
Chaymantami profeta Samuelka mandak Saulta mandarka kayta nishpa. 1 de Samuel capítulo 15 verso 3pi kay mandashkata. Chayshinami kashka tukuy horas Dioswan. Dioska shuk tiempo takun. Ñukanchik pandarishka gentikuna kariyakpi mana kazukpi, Diosmanta laduyakpi, millaypi huchapi kawsakukpi Dios shuk tiempo takun. Arrepentirichun, kutirichun paypagman, kutin ña mana kazukpi, kutin ña ashtawan kariyakpika, Dios hatunta llakichitukun. Rikushun 1 de Samuel capítulo 15 verso 3pi, chashna kashkamantaka ama llakishpa, tukuykunata wañuchigri. Shinallatak imalla charishkakunatapish tukuy chingachigri. Qharikunatapish warmikunatapish, wawakunatapish, kunanlla wacharishka wawakunatapish, tukuykunata wañuchingitaq. Shinallatak wagrakunatapish, ovejakunatapish, camellukunatapish, burrukunatapish, tukuyta wañuchingi ninmi nirkami. Profeta Samuel mandashkaka achikmi karka. Shinakaqpipish rikunchik Saul runaka mana kazurka, mana paktachirka Dios imata rurachun nishkata. Verso 9 pi rikunchik kaytanin. 1 de Samuel capítulo 15 verso 9. Ashtawanpish Saulpish, paypak soldadokunapish, agaqtaka mana wañuchirkakunachu. Shinallatak ovejakunatapish, wagrakunatapish, malta wagrakunatapish, wirasapa carnerokunatapish, mana wañuchirkakunachu. Paykunaka yangakunata tukuy chingachishpapish, imapish ashtawan allikunataka mana chingachirkakunachu. Chayhipami mandak Dioska Samueltaka kashna nirka. Hatun mandak kachun Saulta churashkamantaka yallitagmi llakirini. Payka ñukamanta anchurishpamari, ñuka imalla mandashkatapish mana kazun nirkami. Shinanigpi Samuelka hatunta llakirishpami mandak Diostaka tukuytuta mañarka. Mandak Diosmi achikta mandashkakarka Saulman. Chasnapish mandak Saulka rurarkami. Paymi nin tukuytami wañuchishkanchik. Verso 13 pi rikunchik imatatinin. Chasnanikpimi Samuelka Saulpagman rirka. Saulka Samuelta rikushpaka mandak Dioska kanmanka allikunata kushkakachun. Pay mandashkataka paktachimunimi nirkami. Rurranata yuyarka. Shinapish Dioska ñami Saulmanka parlashka willashkakarka. Saul mana kazushkata, Saul mana paktachishkata pay mandashkata. Verso 14 nin. Chasnanikpimi Samuelka kan Diosta kazushka kakpika imanishpataq ñuka rinrinmanka wagrakuna ovejakuna wakarikuq uyarikunri nirkami. Mana kazurkachu Dios imata rurachun nishkata. Chayshinallatikmi kay punllakunapi ñukanchikpish kawsanchik. Dios imanishkata ñukanchik chaskinchik. Dios imata mandashkata yachanchik. Shinakaqpipish ñukanchikka mana kasunchikchu. Ñukanchik yuyashka, ñukanchik munashka shina kawsashuninchik purishuninchik. Chaypimi profeta Samuel verso 22 remarka. Mandak Dioska paymankuna kashkata kushpa tukuy rupachikpipish, animalta wañuchishpa kukpipish, pay imalla nishkata kazukpi shina, kushikuna kashkatachu yuyanki. Carnero wirata kushpa rupachinapaq randika, mandak Dios mandashkataka, chay yuyaylla kazunamari ashtawan alli. Kaypimi rimakun kikin ñuka yuyayta mañachina kashkata. Kaymi nikun ñukanchikka alli uyana kashkata. Yuyayta mañachina kashkata, Dios imata mandashkata, Dios imata ñukanchikta nikushkata uyana. Ipay mandashkata kazuna, katina, paktachina, cumplina. Rikuytukunchik Dioska kushikunmi uyaq rinrinta charikwan, shuk kazuq shunquta charikwan. Chaypimi Dioska kushikun, uyaq gentikunawan y kazuq gentikunawan. Chaywanmi ipaykunawanmi kushikun Dioska. Mayhanja uyaqkuna y mayhanja kazuqkunawan. Y chaytami ñukanchikpis runakanchik kay punllakunapi. Mana ñukanchikka uyaqkunalla kanakanchik. Ashtawanpish ñukanchikka paktachikkunami kanakanchik. Kayllatatimi apunchik Jesucristopis nirka kutin kutin. San Juan capítulo 10 pi rimakun paypak ovejakunaka payta riqsin, pay rimashkata uyan y payta kazun ninmi. Chayta rimakun San Juan capítulo 10 verso 3, verso 4, verso 27 pi. Chay michinmanmi punguta cuidajka punguta paskashpa rikuchin. Ovejakunaka michik rimaktami uyan. Michikka paypak ovejakunataka shutipi kayashpami lluqsichin. Tukuy paypak ovejakunata kanllaman lluqsichishpaka michikka paykunata ñawpashpami rin. Ovejakunaka michikpak rimayta riqsishkamanta paytaka katinllakunami. Verso 27 nin. Ñuka ovejakunaka ñuka rimaytaka riqsinmi.
ñukapish paykunata riqsinimi. Shinaspaka maybalgmi kan kikin ñuka uyanata yachana. Shinallatak kazunata yachana. Kikinka riqsinkichu ya Dios rimashkata, uyankichu Dios rimashkata. Mana uyashpasa sakirina kanki, ashtawanpish kazuna kanki. Paktachinami kanchik. Kallaripika shuk hatun yuymi kan uyana. Kay verso 22 pi, 1 de Samuel capítulo 15 pi rimakun, ñukanchikka yuyayta mañachishpa uyana kashkata. Mandak Dios mandashkata chay yuyaylla kazunamari ashtawan alli. Ya Dios mi kushikun chaywan. Kikin ñuka yuyaypi chay yuyi payta uyakpi. Ñukanchik rinrinta mañachishpa kuchuyakshinamin ñukanchikka alli yuyita churashpa uyanakanchik. Chay yuyita mikunkaypika. Mandak Dios mandashkakunata chay yuyaylla kazukmari ashtawan alli nishpami riman. Shinapish ñukanchikka kay punllakunapika kay chay ruraykunatami charinchik. Kay chay ruraykunapimi purinchik. Chaymantami ñukanchikka mana tiemputa charinchik ninchik payta uyankapakka. Shinapish kikin ñuka chikanchinami kanchik tiemputa uyankapaq ñukanchikta mandak Diosta. Ñukanchikta kishpichik Diosta. Ama ñukanchikka kashpakuqshina kawsayta charishun. Ama ñukanchikka kay chay ruraykunawan hunda kashun. Ashtawanpish ashata chikanchishun, ashata samarishun mandak Dios rimashkata uyankapaq. Salmo 81:8 kaytanin. Ñuka aqllashka Israelkunalla ñuka kunashkata uyaychik. Kankunaka ñukata kazushpachari alli kankichikman. Kikinpish ñukapish kay mundo kay pachapika shuk alli kunaktaka mana charinchikchu. Tiemputa chikanchishun alli kunashkata chaskinkapaq. Alli yachachishkata chaskinkapaq. Shinallatik Isaías capítulo 55 verso 2-3 pipish kaytami nin. Kankunaka manapish wiksapi hunda mikunallatamari randinkichik. Kankuna imata rurashkamanta hapishkatapish yankapimari tukuchinkichik. Imanishpatak chashna rurankichikari. Ñuka nishkata alli uyaychikari. Chashna rurashpaka alli mikunatami charinkichik. Sumak mikunata mikushpamari shunku kushikunkichik. Ñukaman kuchuyashpa tukuy yuyaywan ñukata uyaychik. Ñukata kazushpaka kawsankichikmi. Wiñayta llakishami, cuidashami nishpa Davidman willashkataka kankunawan paktachishatagmi. Payta huyashkamantami chayta rurasha nirkami. Mandak Dioska shinallatak kushikunmi ñukanchikwan rimay tukushpa. Mandak Dioska rimanmi, y mandak Dioska rimangami paypak shimiwan. Chaymantami Jesucristo kanirka, huchayrik Espíritu shamushpami kankunamanka rimanga, kankunamanka yuyachinga tukuy ñuka imalla nishkata nirkami. San Juan 16:3 pi chayta rimakun. Chaymi kikin ñuka ministinchik ya Dios pakshimita rizanata, ya Dios pakshimita yachanata. Chashnami ñukanchikka rikuytukushun yachaytukushun ya Dios imata nishkata. Kutin kashkatatak achiktatik ñukanchikman yachachikpika kikin ñukaka kazunami kanchik. Kikin ñukaka chaypi nikushkatami paktachinata yachana kanchik. Rizana kanchik, entendina kanchik, chaypuwashaka ñuka kawsaypi paktachina kani. Mana ñukanchikka uyaqkunalla chukana kanchik. Ashtawanpish ñukanchikka ruraqkuna, paktachikuna, kazuqkunami kana kanchik. Chaymi maybalik kan kikinpak ñukapaq. Imallatapish ruranami kanchik imata uyashkawanka. Ñukanchikka uyaqkuna kana kanchik, shinallatik kazuqkunami kana kanchik. Shinashpaka nikunchik kallari hatun yuymi kan kikin ñuka uyanata yachana. Chaypaqka tiempota chikanchishu. Mandak Dios kunashkata, mandak Dios yachachishkata uyankapaq. Chay uyashkawanka imatami runa kanchik. Mana uyashpallachu sakirina kanchik. Ashtawanpish kazuqkunami kana kanchik. Kaymi katik hatun yuyka kan. Yaya Dioska kushikunmi shuk uyaq rinrinta chariwan, shinallatak shuk kazuq shunquta chariwan. Saul runaka entendirkami imata runakashkata. Imata mandashkataka payka allimi entendirka yacharkami. Shinapish rikuytukunchik paktachinamun rishpaka payka mana Dios mandashkata rurkachu. Paymi yuyarka ashtawanpish shuk alli yuyayta pay kikin charishkata. Chaymantami mana kazurka yaya Dios imata nishkata ashtawanpish paypak yuyayta paypak munayta rurarka. Chashnami payka allichirka, shuktiyachirka ya Dios imata ruachun nishkataka. Mandak Diosmi mandarka ama llakishpa tukuyta wañuchichun. Shinapish mana tukuy chayta paktachirkachu. Payka chawpillata paktachirka nitukunchik. Shinakakpipish ya Dioska mana chaskirkachu pay imata rushkataka. Ya Diosmi shuyan kikin ñuka tukuyta paktachichun. Mana chawpillata.
Chaymantami pay imata huchachishkatapish mana chaskirka Dioska. Ashtawanpish ninmi ñukaka achkatami llakirini nin Saulta mandak kachun churashkamanta. Suyani kikinmanta ñukamanta mandak Dios ama chayta yuyachun. Ama nichun diganami payta aksashkani. Diganami payta kaypi churashkani. Suyani ama chayta nichun kikinmanta ñukamanta ya Dios. Ya Dios arrepentirikurka. Imamanta Saúl mana kasushkamanta. Ashtawanpish Dios imata nishkata mana kasushpa mana paktachishpa paypak munayta rurayta kawsayta kasarirka. Chaymantami ya Dioska arrepentirirka. Chaymantami ya Dioska llakirirka. Suyani yanishkashina kikinmanta ñukamanta ama chayta yuyachun. Ashtawanpish nichun payka paktachikunmi. Payka tukuytami rurakun. Tukuytami paktachikun ñuka nishkata ñuka mandashkata nishpa kushikuchun ñukanchikwanka. Chaypak ñukanchikka ñawpakman katishun uyakkuna. Ashtawan ñawpakman rikuytukunchik kay parlashkapi ukimsa huchachikunata charirka imamantatik mana kazurka Saúl runa. Y chaykunaka kunanpish kikinpak ñukapak kawsaypi tiyanmi. Kay punlla gentikunapish chaytami ruranchik. Ñukanchik yuyashkashinami kay mandashkakunataka rurashunninchik, paktachishuninchik, allichishuninchik. Ya Diospaj mandashkakunataka mana shuktiyachitukunchikchu, mana ashayachitukunchik, mana mirachitukunchikchu. Ya Diospaj shimi Bibliapi parlakun rikuchikun y chay mandashkakunataka ñukanchikka kazunallami kanchik, paktachinallami kanchik. Mana ñukanchik yuyashkashina, ñukanchik munaykunata, yuykunata churanachukanchik, chagrunachukanchik ya Diospaj shimiwanka. Rikunchik Saúl runa imamantatik mana kazurka. Y chaykunawan rikushun kay punllakunapish chayshinallatikmi tukunchik kikinpish ñukapish uyakkuna. Kallaripika rikunchikmari Saúl runaka hatun tukushkami karka. Verso 10 y 11 kayta nin Diospaj shimi rizashun. Chayhipami mandak Dioska Samueltaka kashna nirka. Hatun mandak kachun Saúlta churashkamantaka yallitagmi llakirini. Payka ñukamanta anchurishpamari ñuka imalla mandashkatapish mana kazun nirkami. Shina nikpi Samuelka hatunta llakirishpami mandak Diostaka tukituta mañarka. Chayhipami Samuelka kayandik tutamanta utkata hatarishpa Saúlwan tupanaman rirka. Pay chayakpika Saúlka ñami Carmel puebloman rirka. Pay imashina kashkata yuyarina pirkata chaypi rurashpami ña Gilgal puebloman muyushpa rirka nishpami willarkakuna. Rikunchik kaypi Saúlka shuk estatuatami rurarka paypakllati. Pay imashina kashkata rikuchinkapaq nin. Rikunchik kaypika paymi atirirka, paymi hatun tukurka. Kallaripika mana hatun tukushka karkachu, mana hatun tukushpachu yaykurka chay llaqtata mandanamanka. Shinapish kaypika rikunchikmi payka ña mana ya Diosta hatun yachin. Pay kikinllati hatun yarin. Pay kikinpak shuk altarta chay pirkata rurashpa sayachirka. Ashtawanpish payka yuyakunmari ñuka ashtawan alli yachani, ñuka ashtawan poderta charini. Pay kikinllapi yuyakurka chaymi kan hatun tukuna. Chayllatikmi kay punllakunapipish achka gentikunata hatun llakimu apakun. Atirinkuna, hatun tukukunkuna, imata charishkawan, imata paktashkawan. Ashtawanpish tukuy chaykunaka mandak Dios ayudaqllapi. Mandak Dios mana huypaktapish kuyashkallamantami tukuy shamun. Kikin ñuka imata charishka, imata paktashka, tukuy chayka ya Dios mantami kan. Ya Dios mantami shamun, ya Diosmi tukuy chaytaka bendician. Chaymanta ñukanchikka mana hatun tukuna kanchik ashtawanpish humillarina, kumurinami kanchik kawsak Diospaq ñawpaqpika. Shinapish Saúl runaka hatun tukurkami. Pay kikinllapimi yuyakurka. Y chaymi shuk altarta shuk pirkata rurarka pay pikashkata riksichun rikuchinkapaq nishpa. Katikpika mana paktachirka, mana kazurka Dios imata nishkata ashtawan charinata munashkamanta. Pay hatunmanta kashkamantaka tukuy allikunatami charirka. Chasnapish chaywan mana kushi karka. Chaymanta payka ashtawan paypaq hapishanirka. Rikunchik verso 18, verso 19 kashnanin. Chasna kashkamantami mandak Dioska kantaka. Chay mille amalecita kunataka makanakushpa shukllatapish ama sakishpa tukuykunata wañuchinki nishpa mandarka. Imanishpatak mandak Dios mandashkataka mana kazushpa chay mille runakunapakta hapishpa kichumurkankiyari. Chasna rurashpaka mandak Diospaq ñawpaqpika millaytamari rurashkanki nirkami. Tawkakunami ima huchachikunata churan. Paykunapaq chay ashtawan charina munay, ashtawan chay avariciata pishungapaq pakankapaq nishpaka ima huchachikunatapi churankuna. Rikuytukunchik buitres nishkakuna. Chaykunaka imashinati kashpankuna
maypi wañushka aychakuna tiyan chayman rin. Imapaq paykuna kashpaspa utka punta chayaspa shuktikunaman rakinkapaqchu kan? Mana. Ashtawanpish kanmi paykuna mikunkapaq paykunapaqlla ashtawanka tukuy kashpaspa utka urmankuna. Chayshinami tukurka kay Saúl runawanpish. Paymi tukuyta hapirka nitukunchik. Charirka shuk oportunidad shinakaqpika tukuyta pudishkata hapisha apasha nirka. Kay punllakunapish chasnallatinmi gentikuna. Shuk oportunidad tiyan hapinkapaq, wasanchinkapaq, suwankapaq y chaypimi kan. Charishpapish paykunaka ninkuna mana charinchikchu, mana ninchu ñapaqtami ña suficiente charinimi. Ashtawan. Imatapish ruwankuna ashtawan charinkapaq nishpa, ashtawan montonankapaq nishpa. Saúlka yuyarkachari. Dios ima nishkata ñuka rurashpaka perdishamari tukuy kayta. Riki achka animalkunamari. Riki achka kay ima cosas materiales kunamari kay llaqtapika tiyashka kuri, ima kullki, ima charikarka. Tukuy chaytamari perdisha. Dios ima nishkata rurashpaka tukuy chinkachishpa, tukuy wañuchishpaka. Y chayta nitukunchik kay punllakunapish. Dios ima nishkata rurashpaka ñukaka mana charishaka ñuka munashkata. Chaylayami yuyashka kanka. Chaytami nishka kanka. Dios nishkashina katisha, Dios nishkashina rurasha, mana charishaka, mana paktashaka. Chaymanta ñuka nishkashina, ñuka yuyashkashina rurashalla nirka. Rikunchik kaymi kan shuk yuyay, mana karuman rikuna. Intindinami kanchik, Dioska bendicianmi kasuqkunata. Ama ñukanchikpish Saúl shina, kaymi kan shuk oportunidad, tandasha, apasha, ñukapaq montonasha nishpa yuyarka. Y chashna Dios mandashkata mana kasurka. Chashna zatimi tukunchik kay punllakunapipish. Ashtawan charishuninchik. Saúl sinallati yuytukunchik. Dios nishkashina rurashpaka riki kay oportunidad tiyanka kaytaka mana paktashaka. Rurashpa, suwashpa, wasanchishpaka paktashunmi, charishunmi. Kutin Dios nishkashina kuti kashkata rurashpa mana wasanchishpaka mana charishunchu ima horas. Chayshinami gentekunaka yuyankuna kay punllakunapi. Chashnakaqpipish yuyaypi charishun. Mandak Dioska bendicianmi kasuq karikuna, kasuq warmikunata. Saúl manta rimashpaka chinallatik nitukunchikmi payka mana suyanata yacharka. Mana creerka, mana confiarka y a Diospi mana suyasha nirka. Y chaymanta payka utkashpa paktasha nirka. Utkashpa ashtawan chariyasha nirka. Mana kazurka Dios mandashkata. Y a Dioska ninmi kallariwan, ashtawan alliwan ñukanchikka Diosta hatun yachina kanchik. Y tuki chaypi kay punllakunapi shukti yachikun, cambiakunchik, shuktilaya kukunchik. Nisunchari y a Dios manmi ñukanchik kuna kanchik kallaripika Dios ñukanchikman bendiciashkata payta allinishpa, payta paginishpa. Shinapish ñukanchikka ashtawan allitachu y a Dios mankukunchik, ashtawan alli ofrendatachu y a Dios munkunchik, tigrachikunchik nitukunchik paginishpa, mana chayta rukunchikchu. Ashtawanpish ashayachishpa, fichillata, chinallatik sobrashka, puchushkatami y a Dios mankunchik. Y a Diosta servinamanta rimashpa, shuktikunata ayudanamanta rimashpaka, mana uyasuninchikchu, mana munanchikchu. Ñukanchikman bendiciachun, ñukanchikta servichun, chaytami ashtawanka gentikuna kay punllakunapi mashkakunkuna. Ashtawan ñukapaqlla yuyanchik, kikinpaqlla sustarikunchik. Shinashpaka rikukunchikmi Saúl imamantatik mana kazurka Dios mandashkata. Nikurkanchik kallaripika pay hatun tukushkamanta, orgulloso kashkamanta, pay hatun tukushkamanta, pay kikinllapi yuyashkamanta. Katikpika nikurkanchik avaricia, ashtawan ratu charina. Sinallatik kimsapika Saúlka mana kazurka Dios imata mandashkata manchashkamanta. Verso 24 pi kaytanin. Chashna nikpimi Saúlka kashna nirka. Shinashpaka mana allitamari rurashkani. Mandak Dios mandashkatapish, kan imalla nishkatapish mana kazushpamari millayta rurashkani. Ñuka soldadukunata manchashkamantami paykuna rurashun nishkata rurachun sakirkanilla. Shinakaqpipish ñuka mana allita rurashkataka kungaripaylla. Saúlmi karka hatun mandak. Paytami soldadukunaka kazunakarka. Paytami soldadukunaka uyanakarka, manchanakarka. Shinapish rikunchik kaypika Saúlka soldadukunata mancharka. Gentikunata manchashkamanta pandari tukunchik, mana allita ritukunchik, Diosta qariytukunchik, Diosta mana kazunaman chaytukunchik. Proverbios 29-25 pi rimakun gentikunata, runakunata manchanaka shuk trampa shina kashkata. Mana sakinga ñukanchik ñawpaman katichun. Mana sakinga ñukanchik Diospaq munaypi kawsanapaq, ashtawan paktanapi, Diosta hatun yachishpa kawsanapaq harkanga. Mana sakinga. Kikinpish ñukapish gentikunata ama manchashun. Mandak Diosta kazushun, mandak Diosta manchashun. Pay mandashkakunatami katina paktachina kanchik. Achka kutin ñukanchikka gentikunatami manchanchik. Y chayka mana allichu. Ashtawan kay parlashka katin
verso 25-30 kama ikaypimi mancharinapaq kan astawantijka y a Dios ladumun churarka Saúl runata. Samuelpish ladumun churarka. Mandak Diosta adorangapaq ñukawan tigrapaylla nirkami. Shinanijpipish Samuelka kanwanka mana rishachu. Mandak Dioska pay imalla nishkata mana kadushkamantami kantaka Israelkunata hatun mandak kanamanta ña lluksichigrin nirkami. Kaymi kan shuk hatun llaki. Runakunata manchashkamanta paypaq carguta kichuchin. Paypaq carguta hichun. Imamanta runakunata manchashkamanta. Y a Diosta manchanapaq y a Diosta kazunapaq ranti. Chayshinallatimi uyaqkuna kikin ñuka runakunata manchanchik ñukanchik imata paqtanata ñukanchik imata runatami kichunga. Mayman chayanata mayman rinatami kichunga. Harkangami ñukanchik ama ñawpachun, ama wiñarichun, ama ñukanchik chaykankuna kachunmi harkanga. Ñukanchikka gentikunata manchashkamantami mana ñukanchik dones espiritualswan trabajashun. Hasta unpish ama ñarishu shuktikuna shina kawsashun. Mana ñukanchikka pushaqkuna ñawpaqkuna kanamun chayashun. Chay llakipi urmaytukunchik uyaqkuna. Ya Dioska kushikunmi shuk uyanata yachaq rinrinwan. Shinallatik kushikunmi shuk kazuq shunquta chariywan. Riqsirinami kanchik kikinpish ñukapish pandarishkanchikmi. Pandarishkanimi uyanapi, pandarishkanimi kazunapi. Ashtawan rikuytukunchik kaypi ya Dioska kushikunmi kikinman ñukaman khuyayta rikuchishpa, llakishpa, paypaqman kutirikpi payta perdonta mañaqpika. Riqsirinimi ishkindikpi pandarishkata. Mana uyashkani, mana kazushkani. Uyashpapish mana kazushkani, mana paqtachishkanimi. Chayta riqsiritukunimi. Shinapish ashtawan ñukanchik valimi kan yuyarina. Ya Dioska kushikunmi paypaq khuyayta rikuchishpa kikinman ñukaman riqsirikpi, arrepentirikpi paypaqman kuchuyaqpika. Miqueas 7:18 kikinman ñukaman Dios chay khuyayta rikuchishanin kushanin. Ñukata fiñaqlla, ñuka llaki tukushkamantaka ama kushikuychu. Urmashpapish hatarishallami. Amsapi kawsakuqpipish mandak Dios mari ninashina ñukataka achiyachinga. Ñukaka mandak Diosta fiñachishpa mari huchata rurarkani. Chaymantami kunanka ñuka ima rurashkakunata rikuchishpa allichinga kama mandak Dios piñarishpa kachashka llakitaka apakunalla kani. Paymari ñukataka achigluzman lluksichinga. Chaypimi paytaka kashkata ruraq kashkata rikusha. Rikuskanchikmi uyaqkuna. Mandak Dioska shuk uyaq rinrinta chariywanmi kushikun. Shinallatak shuk kazuq shunquta chariywan. Kaypi kikin ñuka pandarishkanchik. Payta uyanata, payta kazunata. Pay imalla mandashkakunata. Chay yuyi kazuna chay yuyi paqtachinataka pandashkanchikmi kikin ñuka. Chasnakaqpipish payka llaki khuyaqmi kan. Y chaymantami kikinman ñukaman katik oportunidadta kun. Shinashpaka kikinta nini, kikinka uyakushkankichu, rinrinta mañachishkankichu, mana kashpaka kay chay ruraykunawan hunda kashkanki. Kikinka upalla kashkankichu payta uyankapaq shuk tiempota chaykanchishkankichu pay rimashkata uyankapaq. Ya Diospaq shimipi kaninmi kasilla kaychik nin. Chasnami kikinkunaka riqsinkichik ñuka kawsaq Dios kashkata ninmi. Mana kashpaka kikinka mana Dios imanishka tatij kazukushkanki paqtachishkanki ashtawanpish kan munashka, kan yuyashka, kan entendishka shina kawsakushkanki Dios mandashkakunata rurashpa. Shinapish mandak Dios pikri riqsiri kan pandarishkata payta uyanapi, shinallatik payta kazunapi. Kikin yuyashka, kikin munashka shina kawsakushka kashpaka kunanmi kan tiempo arrepentirina, kutirina, shinallatak Dios kuyashkata, Dios akishkata chaskina. Kuyaq Dios bendiciachu. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapaqqa kishkay. Correo electrónico misionchasqui@gmail.com. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka Tukuitami charinki. Pay illaqqa imata mana charinkichu.